Peygamberimiz hadisinde kelet, ana ve kafilul yatim kahatayn. Men jana jetimdi oşol moyununa algan adam, je bolsa karamagına algan adam uşunday bolot meni menen beşte degende. Bul degeni karasаңыздар, aralığının jakındыгын түшүндүрөт да. Kimde kim oşol jetimdi karay turan bolsa, aralığı uşunday meni menen beşte jakın bolot deydi. Mындай караганда oşol ne? Bul jakындыгын айтып атат да бул жерде. Эми dağın bir hadiste kelet, kimde kim oşol jesir ayaldarga jardam berip, unda çetkanda demörçülük kılıp, kedeylerge, muhtajlarga demörçülük kılıp jardam bere turgan bolsa, oşolorda kal mujahid fi sabilillah. Allah jolunda jihadga çıkkanday deydi. Unda çetkanda bu ne? Tünü menen namaz okuganга barabar, erteden keçke oroza karmaganday soğukka jetet deydi. Egerde ne? Oşolordu kepildike alıp, oşolordun kömün kötörgen bolsa. Bu yerde jetim jesirlerge jardam berүү bul öte sooптуу иштерден. Карай турганы жок, карар көрөр жок деп коет го бизде. Öte кыйын да. Мисалы, мына жетимчилик, мисалы, биздин деле башыбыздан өткөн. Бул öte кыйын. Ата бул өзүнчө бир тирек экен да. Ата тирек, бир тоо экен да. Мен ошол сүйлөп атсам, бирөөсү айтат, устаз дейт, мен атам көп ичет эле дейт да. Ушунчалык жинделет элем дейт. Неге ичесиң дейт элем дейт. Ошентип атам өтүп кетти дейт. Ада ушунчалык сагынам дейт. Мейли дейт. Ичсе дагы дейт. Ошо төрдө отурса кана дейт ошол атам дейт. Карасаңыздар. Атамдын орду башка да. Мейли дейт. Ичсе дагы төрүмдө отурса мен ошону сыйламакмын дейт да, баягы шыйлап. Жок дегенде баланчанын уулу деп айтат эле да мени дейт. Азыр мени бардым жетим деп айтат дейт. Ошондуктан бул атанын орду башка туугандар. Ата önce bir jölök, tayak, bir tayanar tog dep koyot go. Ata jok bolsa kıyın eken da. Ançam nersen oşol ne? İçeye başakılı atası, bul meni balam. Mınдай deli çeçip koyot da. Oşentip çeçe turan hiç kimse yok darlar ne? Misalı mektepke barat. Mektepke barsa артынан bara turan atası jok. Keçiyip kalsa maşinemin alıp kete turan atası jok. Murdago misal bilim eteli, bardığız mektepke jөө barıp jөө keletелек, bir ayılda 3-4 maşine bolot ele. Adır elin bari köpçülüğü maşine menen taşıp kaldı. Oşonday zamanda bayaklar emet eken da. Atanın ordu başka eken da. İnternette koydunuzlardı, bir kişi kızın velosipedi menen, velosipedin artına da kişini butka kılıp durup kızını oşon menen taşıp yürüt da. Karasan, her bir kız atasının prinsesası dep koyot go. Muzikalarını koyup dur bayağı dedi. Oşa kız çoğayıp kaldılar janakunda көрсөтүп жүрөт. Oşa kızını butka kılıp oşa oturup dur, özü velosiped menen daima mektepke taşıp yürüt da. Görmüşsüz demek atanın ordu başka eken da. Eğer ata jok bolsa bu kıyın eken. Şeriat boyunca ata jok bolsa jetim bol eseptelet da. Ata jok bolsa jetim bol eseptelet. Bирок жашоон алып карай турган болсок, бул эне атанын дагы, эненин дагы ролун ойной берет экен туугандар. Үйдün içine kirse ene, sırtka çıksa ata olup bir alat eкен, ene baykuş. Ata enenin rolunu oynay albayt eкен da. Ata enenin rolunu oynay albayt onlar. Kaçan ene ölgönde oşanda çındığı jetim bolat eкен da. Kaçan ene ölgönde çındığı jetim süretken adamçı. Bирок şariatta ata ölse jetim bol eseptiler. Oşondan tuğanlar jetimlerge bir köngül burup, oşolara bir jardam berүү bul özgöçe iş da. Özgöçe iş. Ana jetimdin en jakşı üy deyt. Kayсы üyde bir jetim bolup, oşoga bir jakşı mamile kılsa, oşolu en jakşı üy deyt da bayağı жерде. Oşoga bir jakşı mamile kılınsa deyt. Bирок kээ bир üyler bar da. Türkünçök, jaltanчак болуп калган, ар кимси түрткүлөй берип, уруша берип, сен андайсың, мындайсың дей берип, байкуш, бай жетим бала. Кээ бир семинар көрүп аттык, жетим. Салам алейкум десең жалтактайт да. Осы салам алейкум деген сөзгө мындай жалтактап калган да. Сен таяк жей берип, байкуш, корунчак болуп калган да. Ошондуктан Кудай сактасын андай нерседен. Ошол пайгамбардын хадисте мактагандай бир жакшы үйдөн болсун да. Эгер кайсы үйдө. Кудай сактасын эми андай болбосун, бирок ар ким биздин башыбызда бар. Бирөө эрте келет, бирөө кеч келет деп, эгер өлүм болуп турган болсо, артында калгандар жетим, ошолорго бир жакшы мамиле болуш керек.